Malumenza nshapita wa mwanda mukulu. Shaule uvumwanyishe pende lufu lwa Stefana alu. Ditu kumenaji. Kutwadije bo kukengeshe bikole chisumbu cha Benedita ba chivomu Yerusalema. Benedita ba bonso kutangalaka. Kuyabo mubulaba bwa Yudei ne bwa Samaria. Bapostolo kudishadila. Bantu balamachi banvide mukulu. Kujika Stefan. Kujida bubikole bwa lufu lwende. Shaule uvo wenza mwenda monso bwa kubutula chisumbu cha Benedita ba. Uvo upita kunzubu ukwata balume ukwata bakaji ubela mulukano. Bantu bavo batangalaka bavo bendaka na miaba yonsu. Balongesha lumu lwa disanka. Filipe kuye muchimenga chikulu cha Samaria. Wenda ulongesha bena muchimenga ne. Kristu wafiki. Bantu bavule bavo bateleje nentema malongesha Filipe. Walu bavo bumvo lumu lwa bishima bivoye wenza. Babi mwaneka biji ne abu ya biji. Walu mikishimibi ya abu nyivo mikwate bantu bivoye fatuka. Yelembile mikol. Bena tuneka bavule ne batebuki bavo basanguluka. Nanku bantu bavo basanka bikole muchimenga achi. Muchimenga amu muvo muntu jina jende Simon. Ukavu musombe mu bidi mubivule. Uvo mwena jalu. Ukemeshe bena Samari. Uvo ujambane. Nji muntu muneme. Bantu bonso bana ne bakolumpe bava muteleja nentema bambane. Muntu euke bukola bwa mvija mukulu. Bukole bunene. Mutu jituamba kebuji munda mwende. Nanku bava mwanyisha. Bwaluvu bakemesha matuku mavule ne midimu yende ya jalo. Kadi Filipe mumana kubalongesha bukalenga bwa mvide mukulu. Kabiji ne bukola bwa jina ja Yesu Kristu. Kuitababu lumu lwa disanka. Kubatweye mumai. Balume ne bakaji. Simona kabidi kuitaba kumutobu mumai. Kushale ye pabwipi ne Filipe. Uvo ukema bwa bishima binene ne malu adikema bivo bienzeka yeye mumone. Bapostolo bavo mu Yerusalemu. Bonvane. Bena mu Samaria mbita bemwa kuwanvide mukulu. Kuba tumina bu Petro ne Yone. Boba mane kufika mu Samaria. Kutendelela bumvide mukulu bwa Benedita ba bavete nyuma mwimpe. Bwalu nyuma mwimpe ka uvo mwanji kupwekele nanshe muntu umwe. Kadi bavuba batwa amumayi mujina dia mfumu Yesu. Nenku Petro ne Yona kubatente kabyanza. Kupeta bo nyuma mwimpe. Kadi Simon umonene. Benedita ba mbapete nyuma mwimpe. Bwalu bapostolo bavuba batente kabyanza. Kutu ajile ye Petro ne Yona makuta. Ubalombane. Peshayi kabidi bukenjebu bwa muntu yonsu undi ntentekele byanza apete nyuma mwimpe. Kadi Petro kumwanda munane. Wewe ni makutebe nubutuke. Bwalu ujuwele mejine. Jipe dia mvide mukulu turi mwaku disumba kumakuta. Wewe kwene mwaku kuatene tumudimu na shaka kesi. Bwalu mwoyi baka wene mululama kumpala kwa mvide mukulu. Lekele mejimebi au vanao. Utendelele mfumu. Bwa bubi obi mwakwenzeka. Akufuile luse. Bwa mejimebi au vamwele. Bwalu njimu mwone. Muji ne lubabu munde mwebetente, mujingile kujububi. Ke Simone kwambile Petro ne Yona ne. Ngakwila inu kudimfumu bwakanyoki munu dinwambamu. Bapostolo babidiaba bamana kujadikila bantu mwaku wa mfumu. Kabidi bamana kubumvuijao. Kuvinga nabo mu Yerusalemu. Munjila bavo benda balongeshe lumu lwa disanka mu misoko ya abonyi ya bena Samaria. Mwanjelo wanvide mukulu wambile Filipe ne. Bweka kuishi mujitungu. Ulonde njila wakala wa muchipela. Wakumuka ku Yerusalema. Ufika ne kungazi. Filipe kuyaja akamu. Mwanjila kupetanga na yene muntu. Uva muntu mupakula. Muntu munene mubulongolo di bwaditunga jabena kushi. Mulami wampeti yonso ya mukalenga mukaji wabu. Uva muya kutendele mvide mukulu mu Yerusalema.
ukavu uvingana kwabo musombe muditempu jenda ubale mukanda wa mwambi Yeshai kenyuma mwimpe kwambile Filipe ne ambuluja upete ditempu jaja. Filipe kusemena wenda unyema kumva yemwene kushu ubala mukanda wa mwambi Yeshai. Filipe kumukonkane udi mushungulula byuju balabi anyi muntu awu kumwanda munene nembijungulula bishi pandi chine udimu akumbijunguluila ulombe Filipe bwabande muditempu asombe pamwenende myako ya mukanda wa chijila ivoye ubala iva nenku uva bumukoko udi bubayana kuchishipelu bumwana wa mukoko udi upuwa bali buba mukulula boyi kavo mwakule mwaku na nsha umwe bava bamupepeja banyanga chilumbu chende udi mwakwakula bwandela ng'anyi yende ng'anyi bwalu bava bamushipe pabuloba mwene kushawu kwebeje Filipe ne ng'ambila tumone udi mwambi utela eu ng'anyi udi uditela anyi udi utela muntu mukwabo ke Filipe kumujingulila myako ya mumukanda wa chijila uvoye ubala ke muvoye mumulongeshe lungu lwa disanka lwa Yesu bayato kufika bumwaba uva mayi mwena kushi kwambile Filipe ne kemaya chili chikandika bwa kuntomu nchini. Filipe kumwanda munene pawikale muitaba ni moyi weba mujima bali mwakukuta mumayi ke muntu awu kwanda munene dingitaba ne Yesu Kristu ke mwana wa mvidi mukulu kwimanyika yidi tempo Filipe ne mwena kushe kutuluka kwela bonso babili mumayi ke Filipe kumutwe mumayi boba mana kupatuka mumayi nyuma mwimpe kwambule Filipe mwena kushe na nshe kumumwana kabidito kutungunuka ye ne lwendu wenda usanka Filipe kudi mwanane nkadi mwansoto kutungunuka ye ne lwendu to ne kuchimenga cha Kezarea munjila uvo wenda ulongeshe lumu lwa disanka mubimenga byonso.